Ja, det kan så. Det her, det er is fra Sverige. I Malmö. Och jag ska gå och köpa en CCP här. Jag betalar en 22 kronor. Och min kvinna älskar is. Så jag älskar min kvinna. Min kvinna, det är riktigt gott. Det är mycket bra. Förstår du? Det her det er noget, det her slik jeg har vist i fredags. At det her, det skal børnene kan lide det. Så jeg håber, at børnene kan lide rigtig meget slik. Men jeg håber ikke, at vi spiser for meget slik. Det er heller ikke godt for tænderne jo. Ikke? Det her, det er en appelsin. Altså, det er en appelsin. Og det her, det er en æble. Så. Og når I har lyst til at spise en appelsin, så er I velkommen til at spise den her med æble her. Men jeg håber, I kan lide det. Det er meget sundt. Det er ikke usundt. Jeg håber, børnene kan lide det. Jeg håber, nogle voksne kan lide det. Jeg håber, alle kan lide det her frugt. Okay? Jag älskar dig min... Vad tycker du? Nota fancy mukuna. Da fancy unkum bugina. ما بسیار خوب هستم، بسیار خوب آشپز هستم. ما میخوایم خوب خوراک پخته کنم، بلکه زن خود زیاد دوست دارم. او زن ما که زیاد اسپاگتی خوش داره، کولینگ خوش داره، او چاول خوش داره، پالک زیاد خوش داره. من میگم پالک کد آلو کو، ما میگم پالک آلو که یک روز ما پخته منم یک روز نمونم. من میگم نه باید تو امروز پالک آلو کنی. او اسپاگتی هر دو روز بعد اسپاگتی میخوایم. ما میگم خوب نیه زیاد اسپاگتی، خوب نیه. میگن نه ما اسپاگتی میخورم. او اسپاگتی رم خالی میخوره. میگه باید بلش ټماټر هم بندازی. بیخی د دکانه ټماټر ختم شده. من غیر مورم پس ټماټر میلاو نمیشنه. ما چی کار کنم؟ او خدا دیروز کولینگ بلدیش پخته کدم. باز اینالی امروز کستم مټر خورد. مټر آلو او چاول. سبام انشالله مټر است. سبام کم مټر منده صبح مټر باز مخوریم. بس دیگه صبح دیگه انشالله ول از خدا بلدیش اسپاگتی منم او بلدی خدا لیما پخته منم انشالله. دیگه Jag älskar min kvinnor. De tu bugina de ale ce mă Valcep mușna drău. an da tekmişna. De ali bugit compassion de şavşudan. Ali mumori nali 5 minute digam 10 minute digam manda diga namaz maghrib shuna bkhair. Baz morin inshallah wuzu migrim namaz munim. Shukr khuda ra da munim. بعد از او کسته انشالله دیگه باز استه دیگه آرام مونیم دیگه. باز میتر صبح مشنه صبح باز یک ناشتی خوب زبردست بلدی ازی تیار مونیم. اوی خود ازی کسته برود خوش داره، پنیر خوش داره، او دیگه کسته پولسا زیاد میخوایی، صبحی هم پولسا مخوری دیگه. چاکلیت هم بله برود میخوایی مگه باید دی و گاهی وقت میخواه دیگه. بس چای سیاه مخورم مگه بیل چای میخ شده. De subam bugina. Ja, det er nysgerrig muggene. Det er tjekoftina. Okay. Ja, min mand har sagt, at vi skal bede her om cirka om 10 minutter, 20 minutter skal vi bede. Og vi skal læse, fordi vores Gud hjælper os rigtig meget. Men ellers det er altså meget godt at læse bede. For alle muslimer, kvinder og mænd. Men jeg håber også, at de andre kan lide det. Så held og lykke med det.